Украина unutmadı, dünya tanıy. Bolye şehir ile 1932-33 senelері Голодоморның 85-ci yıl dönümüne bağışlanğan halkara festivali açıldı. Forumның esas maqsadı halkara topluluğunun birleştirilüvü ve Голодоморны Ukrayn halkının genosidi olarak tanılması. Forum 3 gün devam edecek. İştirak etmek için tahminen 20 dakikatçı ve alim davet edildi. 2 gün devamında ilmi конференция geçirilecek. Сьогодні вже можемо з певністю сказати, що Бүгінде украинлер Голодомор hakkında bilgenlerini eminlikle айтмақ mümkün. Dalil göstergenine göre Ukrainlerinin 80% onu genotsid olarak tanıy. Elbette bu siyasetçiler ve cemaatçılık hissesi popülerlaştırу neticesidir. Бүгінде güçlerimizni birleştirip bütün dünya Голодомор hakkında bilsin dep çalışmak gerekmiz. Bütün dünya genotsid olarak tanılmalıdır. форум міжнародний. Ноябрьден 28-ден 31-не кадар девам этежек халкара форум ве бүгін бу ерде өткерілген эпсы тедбірлер Голодомордың 85-нче ел дөнемі черчевесіндедір. Унутмамак хатырда тутмак керекміз, келечек несиллерге аңлатмалымыз. Бойлекі бұл вақиялар асла текрарланмамак кереклер. Не Украинада, не де бүтін дүнияда.